one-man inquiry commission na Parman Mukroalong RTD Judge Rumi Kumari Phukan Kahumridam. United People's Youth Organization Difu District Committee Kiseng. Ingdeng hini nili Press Club amahang kitegarni kitalon. Towar apreng ki PG Apan TBA Kachuningri. Tika Baptist Church Ningkan Pharo Isira Inkoira Pojubili Kitalon Pon. Kardom Birta Life Penili Birta Thanbang Pi Sami Sehenati Mupi Non Birta Angton Pen Arjupanik Tha. Pini Mukro Rongalongan One-Man Army Inquiry Commission Assam Government Penangkitoy RTD Judge Guwahati High Court Rumi Kumari Phukan Kahumridam. Kedamtang Chiklo Jona Prang Mukro Rongadum Ingnam Raiko Mesai Khiatum Lapen Thengpi Kanghu Atum Angbong Kachiteng Khenga Jok Bangcho Kabang Puatum Apran Damnangu Labang So Putak Ahokang Sai Kilong Jiapan Lapen Ahogalam Kachini Pami Jiapan Assam Government Pen One-Man Inquiry Commission BCP ni RTD Judge Guwahati High Court Rumi Kumari Phukan Mukro Longan Humridam Labang So Ka Humridam Along Kachitong Dun West Karbi Anglong DC, DIG, SP, DFO, Southern Range Ranger, CI, Protection Ranger, Sikari Inghi, Local Public, KSA Lapen, Kapre, Hamphang Asong Atum, Chitong Dun Si, Karbi Anglong, Aduya Hoyalam, One-Man Inquiry Commission, RTD Judge, Guwahati High Court, Rumi Kumari Phukan Apan, Tang Pachini Dun. Rumari Kumari Phukan, Pirangke Atum Apan ke Pachini Dunon, Puchot Public Hearing Tami Pado Ponji, Pula Bangso Hut Hamphang Asong Lapen, Mukruara Datum, Lam Thechipi Dun Long Puta, Chini Pon. West Karbi Anglong Pen, Jaram Katha Report. একচুৱেলি আমি এইটো বস্তুটো শুনা আৰু দেখা দুটা বেলেগ বস্তু না আমি যিটো পাইছোঁ ৰিপৰ্টত এতিয়া প্ৰপাৰ ভেৰিফিকেশ্যন হ'লে আমি বুজি পাম ন কাৰণ ফেক্টছটো নেদেখি বুজা আৰু দেখা দুটা বেলেগ কথা সেইকাৰণে মই চালোঁ একজেক্ট ইনচিডেণ্টটো ক'ত হৈছিল ডেড বডি ক'ত পাইছিল এইখিনি আমি এতিয়া ষ্টকটো ল'লোঁ তাৰপিছত আমি অন দ্য বেচিছ অফ এভিডেঞ্চ সাক্ষীবাদীয়ে কি কয় তাৰপিছত আমি কমপ্লিট ভিজুৱেলাইজ কৰিম পিকচাৰটো এতিয়ালৈকে আমি একো ক'ব পৰা নাই আমি চালোঁ কাৰণ নচোৱাকৈ বস্তুটো বুজি নাপায় আমি শুনি পাইছোঁ যে আপুনি মানে ছেকেণ্ড পাব্লিক হিয়াৰিংটো কণ্ডাক্ট হ'ব হ'ব চিয়'ৰ এইটো কণ্টিনিউ who will be the invited on the day during the second public hearing? No, second public hearing, anybody interested who can give a concrete information about the issue before us. Only that person will be invited. No, everybody need not to invite. No? Common people may not have all the say. The people who are concerned on the issue and has direct knowledge over the issues here, they can be invited. They can make submission, memorandum, etc. Nothing more than that. It is not that every person will have to record their evidence. Okay, so those persons who are directly have a concern about the issue here, so we'll discuss everything. The government has directed us to take stock of every situation, each and every situation. So we'll take stock of which is necessary. So one last question, ma'am. Actually, according to the land demarcation of 1951, our Assam demarcation is more than from here 1.5 kilometer. But still they are claiming that this is our land. That is the Actually, issue that is we now decided on the basis of documents, evidence, and all this official records. We cannot say anything now at this stage. We have to verify all the documents, na? Okay. Government record and this actual picture, everything. Obviously, record and map will go. Then we decide the issue later on. Not now. I cannot make any concrete opinion at this stage. Okay, that was. হয় এই সন্দৰ্ভত মই এইটোৱেই ক'ব বিচাৰিছোঁ যোৱাকালিও আমি মেমক আমি লগ পাইছোঁ লগ ধৰিছোঁ আমাৰ ডংকা ইৰিগেশ্যন আইবিত এখেতসকল আহিছে আমাৰ ইয়াত ওৱান মেন ইনকুৱাৰীৰ কাৰণে এই সন্দৰ্ভত আমি যোৱাকালিও এইটোৱেই কৈছোঁ যে আমাক এই যিহেতু আমাৰ এই মুক্ৰো এই ঘটনাটো বিগত আমাৰ ইয়াত যিটো ফৰেষ্ট আমাৰ ইয়াত গছ গছনি আমাক অনিষ্ট কৰাৰ উপৰিও ইয়াত বহুত ধৰণৰ আমাৰ ইয়াত অনিষ্ট কৰিছে সেই লৈ পেলাই এই সন্দৰ্ভত আমি যোৱাকালিও আমি আমাৰ মেমক এইটোৱেই কৈছোঁ যে আমাৰ এই জেগাখিনি আমাক সুৰক্ষা হ'ব লাগিব আৰু এই ভূমি আমাৰ একচুৱেলি এইটো আমাৰ ৰিগাৰ্ডিং আমাৰ বৰ্ডাৰ ইছ্যু নহয় সদ্যহতে তথাপিতো আমাৰ ইয়াত বাৰম্বাৰ আমাৰ মেঘালয় সিফালৰ পৰা বাৰম্বাৰ তেনেকুৱা দুষ্কৃতিকাৰী চোৰৰ ৰূপ লৈ পেলাই বিভিন্ন ধৰণৰ ৰূপ লৈ পেলাই আমাৰ ইফালে কাৰ্বি আংলং তথা আমাৰ আসাম সীমান্তত আহি তেনেকৈ বাৰে বাৰে আমাৰ ইফালে প্ৰব্লেম দি থাকে প্ৰব্লেম ক্ৰিয়েট কৰি থাকে বৰ্ডাৰ এৰিয়াত আৰু এই সন্দৰ্ভত আৰু এটা কথা মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যোৱাকালিও আমি মেমক কৈছোঁ যে আমাক এই ইয়াত তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা হুলস্থুল পৰিৱেশ আমি নিবিচাৰোঁ আৰু আমাৰ ইয়াত বাৰম্বাৰ তেনেকুৱা মেঘালয়
ফালৰ পৰা আহি আমাৰ ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াত চুৰ ডকাইতি কৰি পেলাই আমাৰ ইয়াত সমাজৰ যিখিনি নিয়ম যিখিনি আমাৰ ইয়াত ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিখিনি নৰ্মছ সেই নৰ্মছবিলাক ইয়াত আহি অনিষ্ট কৰি থাকে আৰু এটা কথা আমি স্পষ্ট কৰিছোঁ যাতে আমাৰ যিটো ভূমি মুক্ৰ এই মুক্ৰটো আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ হয় আৰু এই মুক্ৰৰ ভূমি যিহেতু আমাৰ অসমৰ ভূমি আমি একেঞ্চি আমি মেঘালয়ক দিব নোৱাৰোঁ আৰু 9 তাৰিখে মেমে আৰু ছেকেণ্ড আকৌ এখেতসকল আহিম বুলি কৈছে দ্বিতীয়বাৰ আকৌ আহিম বুলি কৈছে তেতিয়া আমি ফুলি আমাৰ ইয়াত ডকুমেণ্টসহ আমি মেমক আমি এই ডকুমেণ্টৰ গোটেই হেৰি লৈ পেলাই আমি মেমৰেণ্ডাম এখনো আমি দিম বুলি মেমক আমি কৈছোঁ Pini Porphai Hiniapor United People's Youth Organization Difu District Committee Sengpon. Kedam chang October ni phai sirkep surihini ra inkora hiniar nisi United People's Youth Organization Difu along mahang patheklu. Labang solong ang mahang ki pathek ponang kokalam thelaki Karbi Anglong West Karbi Anglong lapen Dima Hasaw ki Thoma District along corruption lapen Aron lang no asay an kikhang chia phansi kiseng pusi pini Central Committee Maipu Tokbi pen Pharangkyang no Klarda kalamthi Jaipot. La solong puthot pini sita Difu District Committee Sengpon thilo. La ke Central Committee ajakong ke pathir ji la pen ra Difu District arlo corruption la pen sai lang no kikhang iatiri lo puta jongpon. Pini ke Senga Committee aphat ke Japon jia bang phula ke Harsing Ronghang Maipu Longbiram ingti chunbang lapen ajar po atuma phansi arpu pekponlo. Daldali ben Virda Life Apparangke Abraham Tiso report. 28 December 2022. Pintum UPYO pintum lapin district committee pintum pini sengtang lo. Asi pintum la baso song pintum pini dak district committee pini mahapathek lo. Asi ladak Doan wean Karbi Anglong ora tumas sampai ni hin berpacini lam thi mana poin no je na bangso committee tangga na pen kira bangso committee penitum kado istame corruption hin istame na pen ke social environment lang no lo lang no tumas sampai itu ini bangso UPYO hin bentuk soing tangga ini asing tum kado kawe istame Karbi Anglong ora tumas sampai na citudun hurji na pengecerap doi fase ni tum chunuri lo lagi UPYO ke United People Youth Organization pelopot itu lagi not only Karbi Anglong lagi mai NCHIL di Mahasaw lo na di Mahasaw adimong sami tum seng nampo na pen ke district committee ke pinitum seng lo na pen ke hamren setame ni tum na bang ke seng nam vegji not only Karbi Anglong mai east west la Karbi Anglong asame seno pen ke sengnam po la pen ke itum la di Mahasaw stame itum sengnam po la ke itum khai siwet po songe kali dak mani itum long la Karbi Anglong pen mani others Karbi Anglong stame la di Mahasaw stame ko kwan ma khe do ada ke chilang nun pet me la pen chilang nun penang po che sonun rap penang po la pen tum la ke mani Karbi khai det phan la me ya song la itum ke form la kali da mani jati kre hini aso la bang ke ini li media court phan so jai mek kedeng along alang litum dak bang port nilihin pen churu lo pasi nili pini la so district committee paso ke phomlong pop la bang ke nili ning arong pik la pen nili ning ching sampik la pen arni kime niltum han kopai keme pasi nili chipuji asana thak pini nilitum dak district committee seng lo next nilitum ako em montu la bang ke Bogajan district la pen ako apini nilitum nam thupo Haroghat pason seko dam thupo west paso tangdas nilitum la di Mahasaw bang ke nilitum pada komiti geseng nei panitum body ponpo Lakha Bangso nili press club deng hini mahang thek arni litum mesen me atpen kedam tang litum kan hini litum ke claim kedam la pen litum
nilip han ko an si represent nangjima nilitum electronic media lapen printing media long an stame nilitum nili press club poi pen selang pet pen nilitum isi unity pen nilitum take an pen nili perman nilitum arjat lo lasi pini nilitum labang so deng hini nili press club am hang take arni long puthot nilitum ang deng en pontulo non kibang gilang sitame nilitum nili perman lan su se sorkar pen dikai koi ke karbiang long autonomous council pen ke deng pon labang so development an sitame nilitum take an pen nili perman ko an si nilitum panang singson ma la so puthak ko an si nilitum nilip MSc contingency long ko an si kill long kam claim ma lahang ding sitame nilitum an karbiang long arat west karbiang long arat la pen pir thedang ahong jai long sitame nilitum ipeklang ponji la pen claim ponji pan nilitum bol ko la son dak taxi nilip long organization social organization political organization la son dak taxi student organization alang nilitum ki claim ke dam akeng kot kupi ko son man nilitum an pen tek an pen nilip along nilip aparman nilitum nilip press la poi pen arjat tipsi nilitum non tibang la an same ke mesenji phan dan su se nilip MSc contingency angkang an su se PPM ponji phan nilitum electronic media la pen ke print media ahong jai pen nilitum tek an claim pon fokusi pi nilitum nilip press club poi pen nilitum isi angdeng en pon lo Tarapung atowar kahino thekti ka jok Tarapung Bike Association atum pen kilometer thongke baja kiting atowar selang ponlu JCB anam pen NC lakhini an preng le roklo lasi KAC CM Tuliram Ronghang pen local MEC Pobitra Rong pen preng ki 2.0 Japan Tarapung Bike Association pen tuning report Hanboka pen Berda Life Affair ke Robinson Killing report nili phanang hang ku pya joini sinang li tum ladang so ha wara long bai si sona tum pe nili phan pisinang hang lo to so putha pot ni lam the si ni ning hang la lo atheke ni tum la bang so to war phan pachun vek ji pu ni tum ka bor i pen atheke ni tum ki du la pugali stame ni tum la bai di solution men stame tum chirung pon lo an par stame dak ki du ki lak hemi jang re tum stame ni to bhan pharoi si la pen phok ke vet sia ke vet na pi dun ta do na pi dun an do mani la ki ro pi lo ni tum long a list do an par stame dak do war baguri angkang atheke dolomara source tame dak Tarapung karbar na claim tum check karbar pine thesu ke san la pinde kuwi ke san ka do same lang tum same na chiru akiro pila thega lang tum same tum na rap dun theo ni tum theg long lo same la no bom same nil tum ke dora we derlo la pen tum sing hon nai doctor tu le no hang alang same tum han la sia na pidon lo an parta ni tum dak local MSc thege pobiro rong pi alang same suri phokke na pidon lo selang tum ro par pig lo stame ni tuma preng non pus stame chokon elang non ki ong dung ki pinei dolang lasi non la so preng stame ni tum ki tuya to wara bedalo aposi alang tuma chuniri par piglo puthot la bang so preng stame nanga cheram tuya phan ni alang tum kado we phan stame chuniri lo
Rajapansi report. Afrangsi Berta Life kelang ara doan aphan kardong apa jeriglo and non ilikedo pulang dak tika baptist church along sedelo ho and penengan ing deng pharoi sra ing korop ke pleng ke chok lo la sinon dak alam the lapu ke hai pastor hen benar jubon snang yo ningarong Berta ba ningarong pen kardom pijilo kadu we dak Berta Life kelang tu bangsta athe bini ningarong atheke la isi Katalon lagi nikan baru isirin korop hoki jok maksudnya beli Katalon tu kau pasti lagi ningarong lo tema lana ni kiding apor dak anikan dak itu pan anam kerap lap tar nam banta cihok lo lapen curu lo lapen dak kado kawe rada tum anta laso kecihok ang tek nang kejoin dun pada tu dun pota kado we banta kiru pilo lapen ke ningarong pilo lasi lagi nikan si baru isirin korop hoki jok kan jubili kalau baru krener kebra troksi benang jeng si bini suri ini ra ingkor hinian ke lake Paris ra ingkor pho jok dal la sila so posin itum la talon lo ang tum don ko ando mate ko ana phai do ga chetong pon dak ni tum troksi kebra don hisab lele benke paro pho baka population ba armu do rong lo ba monli lo lapen non dak pini amar ka chitong ka long prek pen dawang si dak nang chitudun lo la si la pini chitong bang ke ong mu chol lo Pinya Birta Lapuan Sington pon iglo laing pomta Birta Life